Tebera umwana kunyaga. Yego Godfa. Bite fisi? Ni sawa. Mvugira nimero yawe muri comment. Nyandike cyangwa nyivuge? Yandike ariko banayivuga. Yivuga abantu bayandike. 0788 0788 99 11 Minani 2 9 2 1 2 79. Ubwo iki? Iminani 2 9 2. Oya bari kwandika 9 nyinshi. Ni iminani 2 ni 9 2 ni 1 2 79. Amazina ariho ni babyanditse neza none. Mudahigwa Emmanuel. Nterezo uwo musore. Umva nkubwire musore. Ubuzima nuko bimeze mwana, ubuzima n'ubwatana urumva guys, ufite igihumbi usobanurira fisi ko amafaranga agiye gutangwa araye ataza kugira we fisi Karame telefone tuyihereze, icara aho ngaho udashaka kugira ngo dufashe uyu mujene, reka amafaranga anyuri wawe guys. Ufite igihumbi ufite biri mureke dufashe umwana ave mu muhanda areke gucumbika. Umva rwa ninde harya yitwa nde? Rwaruhanze. Thank you so much abantu bari kubikora guys. Ndumva tugiye gushakira amafaranga yo kwishyura inzu, sibyo? Nayibikoresho uzayahabwa. Wiyestari aya masa ariko se kuki udafite telefone? Kankubwire reka baze nkurabure. Amafaranga atangiye kuza, umva nkurabure rero, sibyo? Guys ubishobora bikore kabisa. Umva nkubwire rero muhungu wanjye, iyi si ya none urumva ari amafaranga yanjye taza kugira ngo ndebera guys mwongere mwandike nimero buri muntu uranga wese akora icyo ashoboye. Umva rero nkubwire muhungu wanjye, hariho arenga 35 bandari buzeho nayawe. Ewe afisa Leonete, fisi n'umwana mwiza. Guys mwandike. We mabere abanye kumureke gushamo nimero zita kumanira zenu kumanyoko. Abahamba bari gushamo nimero itari buhitemo baboroka. Igihamba gishamo nimero itari ya fisi mu boroka mabi. Okay, ijiruhande gatatu bivuganeho. Guys ingiyo nimero bari kuyishiramo 88991179. Umva rero nkubwire. Akose we nyamabo. Udafata uruswara mwa kuri telefone. Ariko se hari wamuhaye telefone nk'abantu bavugana nawe. We muri telefone bari kumufasha nyamabuto. Bari kumufasha telefone yanjye. Bagiye kumufasha. Muhereze. Barimo baramufasha. Mushyire amazina. Nimero nizo ziri hasi. Vuga amazina. Muhereze telefone. Amazina yangu ni Fisi Nyamunini. No, wewe Fisi yavuze. Yamabo. Wowe mpera Rwaruhanze telefone gato yarataye kugarurira mu kanya. Cyara twikorera gogo cyara tushaka kuri twokorane. Cyane babaza bari telefone kaburo kanyo. Ushaka kuri muri dukorane nako ndije kuzwe. Nkungu bikiri kumutukira iki? Yewe. Ndebera frame. Uruhama nta ushobora ko umwana ari mutoya. Ndebera pe. Okay, Rwaruhanze. Galame. Jano hatuye. Amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye banyita niyo nkuru Elise. Umva rero nkubwire. Guys, Fisi ari hehe? Bari gukora ibiganiro nanjye gukora ako nyine barambwiye ngo niba buretse kabisa, buretse gato. Fisi ari hehe na telefone turabwira iki n'amafaranga ari kumugeraho?
ya fisi w'amafaranga ari kumugeraho bakomeza basiye kuri iyo nimero. Fisi yamwereka Fisi ari mu amafaranga Kigali. yariho. nabaguhaye telefone uyifate mu ntoki. Ari. Godfa, Oui. mubwirire ejo okay anyandikiye muri demejo ntamuhe telefone ni Gashumba Oh my God. Thank you, sweetheart. anyandikire Thank you. Wabyumvishe Musa? Nandike amazina nde? Ndaguhuza bamwita Gashumba ndakwereka ubigenza. Nta kibazo. Reba Arakoze cyane. Fisi naguhereza telefone. Gira ahubwo yakura yiye nyamabondo akajya kuri live ya fisi. Oya. Nose nyamabondo ari hehe? Mukanda mutukanye nawe. Fisi njye mbabwira niba yaje. Fisi ari hehe? Ndi hano. Muhereze telefone yawe ujye gukina mu telefone agereba. Mwe muvanemo password agereba amafaranga ni bake. Wagiye? Ngaho ujya ahantu yiherereye. So Gashumba akuguriye telefone mushimire. Gashumba ntago ndi kumure arakoze cyane ni ukuri kw'Imana. Okay guys tugende dukomeze. Kuri iyo telefone guys mushyiremo ya nimero mwongere mushyiremo ya nimero muri comment mushyiremo ya nimero. Umva rero nkubwire wowe musore. Yego. Shaka akazu ka makeya. Ndumara gushaka akazu ka makeya ibikoresho uzabibona. Uri murakoze cyane. Tangira ubuzima. Ahubwo nyivanga. Ngiye guhita njya kuyishaka. Ahubwo n'ibiganiro ntago no munsi ndabikora. Wapi. Guhita njya gushaka inzu. Kare. Ibyo bintu subwo byaba bibaho. Ndi kubona bamaje kohereza 4. Ngo iki? Bine gute? To, ni ukuvuga ngo ariko si wavuye mu rusako mwana wagiye hirya. Aha niho hirya cyane kuko haba harimo abantu bavuga nk'amasandi nk'abanyamabondo babaje barwanye n'abagore.